Kita mau glamping di Nebula sama trekking. Mac lagi bobo. Tai banget anjing, gampang banget tidurnya bangsa. Karbo loading, gorengan, gurih. Gorengan. Mac. Petenya Mac. Ada lagi nih guys. Wah, radiator jebol. Wah, anjing. Ini putus. Oh, Wah. ya udah pas. Aman. Sampai juga mau muntah lagi, ngapain mau muntah? Lagi nyari angin nih Bang Aje. Nyari angin dicari. Angin mah jangan dicari, masuk angin nanti. Ini orang Betawi kalau lagi plesiran begini nih. Ada musik, ada ballet, rebahan dah. Teori ilmiah. Apa ya teori ilmiah lo? Kalau kata Max, di sini sih nggak bakal dirusak sama pemerintah. Kenapa emang? Karena yang punya angkatan semua. Aduh. Malam kagak gosok gigi, kagak cuci muka, kagak ngapa-ngapain, Max. Nih kalau gue cuci muka malam, muka gue kering, justru nggak boleh. Karena muka gue sensitif. Muka lu sen kanan. Yang gue nggak ngerti ya data gimana? Sama apa sih pikirannya sama gue? Gak pernah gagal kan misalnya kan? Bisa nggak pernah gagal? Ada kucing baru. Pas banget kita baru nyampe di rumahnya Irfan.